Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Indonesia, Vitor Buntilo Laiskodat, simu condecoração Rússia Estado Timor-Leste ho contente. Cerimônia atribuição condecoração Medalha Ordem Timor-Leste, Rússia Estado Timor-Leste, ba Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Indonesia, Vitor Buntilo Laiskodat, halau segunda-feira semana ne, iha âmbito comemoração lorong proclamação independência, badala hat no Racing Hitu iha município Manatutu. Hafuensimo condecoração Rússia Estado Timor-Leste, Governador Nusa Tenggara Timur NTT, Vitor Buntilo Laiskodat, agradece ao Estado Timor-Leste, também reconhece a contribuição luta para a independência. Itu yang pertama saya sangat gembira untuk mendapatkan medalnya dari Timor-Leste, penghargaan yang besar yang diberikan kepada saya tentunya. Dan sebagai orang Timor dan juga Gubernur NTT, kan saya bangga bahwa pulau ini memiliki negara, juga di sebelah juga ada provinsi yang juga negara Indonesia. Belum pernah ada dalam peta dunia sebuah pulau kecil seperti ini ada dua negara. Ini baru pertama kali ada, modelnya pun harus berbeda. Karena itu relasi yang baik ini akan membuat baik East Timor maupun West Timor itu akan berkembang hebat karena dua belah pihak akan saling mendukung, dan dalam program Free Trade Zone nanti itu akan memberikan ruang kepada baik dari Timor Leste dan Timor Barat. Gubernur Nusa Tenggara Timor nemos atau parabéns para povo Timor-Leste nebe comemora lorong proclamação da independência badala hat no Racing Hitu. Tinane Presidente da República José Ramos Horta atribui condecoração Medalha Ordem Timor-Leste para veteranos na rua no Racing Rua, no estrangeiro na Inhat. Reportagem Selfie na Televisão Timor Post.